Manipur top channel की माइकैदगी मरुओइबी इपाउसिंग म्यामना थमजगी अहानबदा चीफ मिनिस्टर एन बेरेन ताइनब लानगनी मपानी खुद यौरकपन इरांग सांगथबनी फॉर्मर गवर्नर मणिपुर थोकलिबा सही अमा हेलकलब कांगलुक इरांग चीफ मिनिस्टर एन बेरेन ताइनब लानगनी हौजु फाबु लुइसिनबा ngamdribasi मिरैबाकी खुद यावबननी थोकलिबी इरांग असि कांगलुपसिंगी मरक्ता थाजब थमनदुना नुंगसिनबगी मरी सगलब खक्तदा शांति पुरप ngamgani adubu manipur thoklibi irang asigi matangna prime minister na hauju phawba khongchat amata pangthoktribasigi matangdadi kari leibano haiba mahak kari mata khangdi haina manipur gi former governor anusha uike na phongdorakli manipur gi hanagi governor sina maikai khradagi manipur gi chief minister n beren singa hauju thoklibi irang asigi daita lokpam tu haina maral shirakpa kya yaning da phongdokladuna center amasum state sarkar na irang loisinanaba yamna kana honai adubu mapali khutchangmadagi irang asi loisinba ngamdabani manipur si mausadi art and culture gi lamda ina khunba lamdamamane hauji thoklibi irang asida nupi angang phawba khaktaba makai hatpagi pau tabad mangonda yamna noaitaba phawi Manipur miyamda mahangna appeal tawningbadi amaga thajaba thamnaduna mari sagalaga santi purakpa ngamgani hari kumja english nganiga kungo humdoi February thada Manipur gi governor oina thabak paiba hauraba matung english nganiga kunga mari gi July thada Manipur gi Rajbhavan gi thabak tegi pothakiba Anushya uikena tha khara Manipur santi leibugum tawruraga November tha sida irang khangkan khalakpa sida mangonda yamna noaitaba phawi Manipur gi irang yamna kan khalakpa English ngani ga kungo humdo gi November thada governor Thawpuramba uikena Manipur gi hingsa gi thawdo asi lusinhanduna shanti hanjin hansi hairagadi yanadriba maikeni gi marakta amaga thajaba thamnanaba honaba changi hairiba mari asi sakanaba central government na honaba tangai fati mangna Manipur gi governor oina thabak pairingai matamda Manipur prime minister lakpina ba hanjin haijaki Manipur gi civil society kyanasu prime minister Manipur lakpina haijaba sirol sing mak leptana forward tawki adubu kari gi prime minister na Manipur lakida bano haibadumadi maki wakhalna lamba phangdre haina Manipur gi hanagi governor sina phongdoki atopa pawmana miyam gi ihogi namad MLA Joykisan gi yumdagi sel oina lupa lakh taragani pan lupa crore 1.5 ki sana lutokre ruling gi minister amasum MLA gi yum thugaiba mai thaba sel amasum sana lutawba da sienaba gi fogat kiba missing kunthra gani thui sukre tha sigi taraga mathoi de ziribam gi boro bakrada Kuki militant sin attack sa thaduna miyoi ani mai thaduna hatkiba duga tarukna phaduna pukraba matung miyathina hatoklaga barak turel da thadarakhiba thawdo oduga mari leidana miyamna mapung oina ruling gi minister MLA gi yumda thugai yai khai tawkhiba du da thangmaiban kendra gi MLA Joykisan gi yumdagi lupa crore 1.5 rong gi sana amadi sel oina lupa lakh taragani pa lut tawkre haina Imphal police station na case file torkre Amarom the ruling ki MLA amasum minister gi yum thugaiba maithaba sel amasum sana lupa lutawba thawdoka mari leinana ngarang amasung asi phawbada punna miyoi teret fogat khibaga loinana hauju phawbada fogat khiba miyoi kunthra gani thai sukre thawdo asiga mari leinana MLA Joykisan gi yum dagi sel amasum sana lutaw taw khibagi mari leinana maki apokpi mamana Imphal police station na complaint file torkhiba dugi matung inadi miyam gi mob aduna MLA gi yumda tuan mafamdagi lanjelaktuna relief camp da lairibisingi sana thaknaba polam kayasu mangan takhalamki loinana MLA gi yumgi godres ta haptuna thamba sel oina lupa lakh taragani panamsum lupa crore 1.5 ki belu oigadaba sanalu tawkre hairi matamaduda MLA Joykisan masadi maki imung manungi miyoi amagi medical treatment gi damak Delhi da leiba matamni MLA sigi yumdagi meter khara khaktamak salaga leiba MLA sina salaiba Tombisna Higher Secondary School da hangliba relief camp da leibisingi thamba seng alu tilhau manamasing ningtham thagi phirol yauna atai polam kyasu saikhaiduna mangalamki MLA sigi yumda leiba local electronics ki polam singsu thugaiduna mangalamki selamasum sana lupa luttawbadagi hendoktuna MLA sigi yumgi kasingda fit taraga leiba air conditioner ahum amasu fakatuna puna bohona rangki adubu ngamkhitri gas cylinder taret puraga sakhre lanjalakpa singa mari leinaba se sang amasum file kya sumangan takalamkhre lanjalaktuna relief camp da laidiba singa dubu yengsinbagi thabak toriba volunteer amasu tamthina puraga thamnamki hairi panma yabadi numidadu da miyamna satakhiba mob adugi marumda 1000 kendra gi MLA su oiriba minister Dr. Sapam Ranjan gi yumdagi su yamlaba sana lupa singdu tokhi
ओरिपो केंद्र की MLA रघुमणि की युंगी पोचै कयासु थुगाई खाइबदा नतना पोचै क्या पुखी हाइबगी कंप्लेन क्या लेरी मिनिस्टर अमसुम MLA की युम थुगाई खाइदुना पोचै क्या मंगलमखिबा लुट तौखिबा अमसुम मै थाबगी थौं क्या सतखिबा दुगा मरी लेना हाउजु फावबद पुलिसना मियोय कुंत्रतक फोटख्रे मखाताना सुमियोय क्या म फाव पुनबगी थबक लेप्तना सथरि हाइनसु पाउसदा मखाताना फोंदोरखली अतोप पावमना जरीबम थौदोक्ता लेखिद्रब निपान ngasi ningsing khulta lairol chalagani थासी की तरागा मथोइदा जरीबम बोरोबेक्रादगी कुकी मिलिटेंट्स न फादन पुख्रब मतुंग तामथीना हालगा तुरेल थादरखिब नुपी अंगांग पुन तरुक नुमित अदुमक्तदा कुकी मिलिटेंट्स न कापतुना हालमखिब मियोय अनि अमसु मसिगी मतुंग तरक खोंजंगदा पुलिस न नोंमै कापदा मियोय अमा लेखिदब थांदोक मदि लेना जेसिना तोवान तोवान डिमांड क्या तालदुना संगसिलखिब खोंजंग अदु ngarang मिनिस्टर की लेबेल वरी सानदुन यानब पुरखरब मतुंग हयंग असि बक्सांग सिंग अदु जरीबम निंगसिंग कुल लाइरोल चलगनि अमरोम द लेखिद्रब सिंग अदुना लाइरोल सनगदबा मफम अदु सोशल वर्कर एंड बुद्धचंद्र न मियाम द कटख्रे हयंग लाइरोल सनगदरिब लेखिद्रब सिंग अदुदि लाइस्रम बारेन माइतै सैहुमफु माइबक केसो माइतै सै खुमद्रागा मथोय इरेम्बम रानी सै हुमफु तेलेम थोइबी देवी सै कुंथ्रागा मथोय तेलेम थाजमान बी देवी सही निपान लाइश्रम लमगान सिंगा था निपान सिंखै गानबा सही अनिगा मखाय लाइश्रम हाइतोम बी देवी सही कुनगा मंगाम सुम सीनियर SP कॉम्बैट नेक्टर संजनबम न कापतुना हटख्रब खुंद्राकुम अथोगनि हयेंग लाइरोल सनगदरिबा सिगा मरी लेना ngasi ayuk JAC against the brutal killing of खुंद्राकुम अथोबमदि JAC against the brutal killing of It's innocent peoples anina sinduna jiribam gi babupara liba all jiribam maira paibi office ta pangthokiba pawgi mipmada JAC against the brutal killing of It's innocent gi convener Y sanjoina hakibada mihat singa siga mari leina ngarang sarkar ga wari sanabada yanaba purakpadi gi hayang lairol sananaba phirep asilawuni सरकार का वरी सनाबदुदा JAC की मेकेडी की लेखिद्रब सिंह इमुंग दे एस ग्रेसा पीबा इमुंग मनुंग की मिय अममम सरकार सानाब थबक पीबा जरीबम की इरांग असि थोक्त्रिङै मंगोइनना जरीबम बोरो बेक्राद लैरिबा पुलिस CRPF अमसुं खुंजा सिंह प्रॉपर जरीबम की एरिया दो होंगदोखिबनी हाइना केन खंगनबगी थवंग सथरखिबा मार विलेज वॉलंटियर असि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हाइना लौथोकपा अथौबा मिहात सीनियर सीनियर SP कॉम्बैट थबक लौथोकपा जरी मिहात NIA सिनदुना थिगत हनबा अमसुम थौदो अदुदा सोखिबा कैसाम बेंसन की लयेंगबद संग सेनफम खुदिमा सरकारना पुथोकपा हाइबसिदा यानब पुरकनी सरकार की यानखिबदुगी मतुंग इना हयेंग असि जरीबम की निंगसिंग खुलद लैरोल चलगनी जरीबम थौदोक मरी लेना इम्फाल यावना मफम क्यादा अकन बियाव संगसिंग खिबदुदा सरुक याखिब खुदिमकपु तौबिमल खंगबा मसुम थगत फोंदोकली हाइरेनसु पाउसदा मखातारी मखासा थरक पोइना तो पावमना नागा की गाड़ी सिंह नाम हाथुन सेल खाइब लेबनब COTU अमसुम NPO एग्रीमेंट इनाखरे नेशनल हाईवे टू इम्फाल दिमापुर लंबी की कांगपोकपी फाउदुन सत्पा नागा की गाड़ी सिंह नमदुन सेल खाइब मदी तथी तवैन तौबिगी मेयुक्त सनापति द कुकी फुरुकी मिवेमता संहंदबा पोस्टै लेब यहंदबगी अथिंग थमलखिबदु कोमथोकपिनबा नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन अमदी कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी COTU ग याना सिरोल अमंगसी खुयेकपिनखरे याना सिरोल असुगी मतुंग इना नागा अमसुंग कुकी फुरुप अनी की मरक्ता येंगथीनबा मदी उंखनबा थोलकप याबा थौदोकसिंग अमता लेहंदनबा लुप अनिमकना पुन्ना थबक तौमिनबा हाइना यानखरे याना सिरोल असुगी मतुंग इना कुकी सिंगना मपुंग ओइना खुंदाबा लमसिंग नागा सिंगना फाउदुन सतपदा मखल अमतगी अयत अपन पिहंदनबा सनापति की नागा सिंगी ट्रक ललोन बसिंगना मखोगी ललोन पोटसिंग पुदुन सतप मतमदा मखल अमतगी टैक्स लौहंदनबा करिगुमदा टैक्स की ओइबा मतांग यानदबा योरक मतमदा COTU ना खुद थिंजिंदुना होरसिन पुरकनबा दायित्व लौबा याना सिरोल असिदा कनागुमना थुगाइरकपा तारगदी मदु येंगसिंदुना असोइबदुगी चांग येंगलग सैराकपिबा कुकी अमसुम नागा अनि की मरक्ता यानदबा वाफम योरकपा मतमदा नकल अनिमकना मतेंग पांगनदुना यासिनबा पुरकनबो होटनमिनबा हाइबा असिनि ngasi yana sirol asida Naga People's Organization ki mekedi gi lup asigi President High School ba Peter Secretary M Zone COTU gi mekedana Chairman Thanglen Kipgena madi Secretary Lamin Lun Singshina khuyek pinakhi panba yabadi Kuki khulai paiba lup singna amasung COTU gi volunteers singna NS2 Imphal Dimapur phauga seliba Naga gi gari singna nam haduna sel khaibi thawong kya sathabigi mayokta NPO na Kuki taba mafam singna November 8 dagi hona
पोचे पुसिनबा थिंगबा यावना इम्फाल दिमापुर लंबी थिंगबगी खोंजंग संगसिनदुना लाखिबने अदुबु सरकार यानाबमगी मखादा थासिगी तरागा तरुक्ता मतम खरनिगी ओइना हंदोखरबसु कुकी सिंगना नगागी गरी सिंग अमसुम कार्बावाला सिंग नम हादुना सेल खाइबगी थबक लेप्त्रबदी मखाताना खोंजंग संगसिनगनी हाइना फोंदोखरबने हाइनासु पाउसना मखातारकली अतोप पावमना मणिपुर थोकलिबा कांगलुकी लाल सेंटर लुसिनना होनागदबनी लुपसिंग जरीबमना कुकीला लौबसिंग रिलीफ कैम्प लैबा नुपी आंगांग पुना तरुक फादुना पुख्रबा मतुंग तामथीना हातखिबा थौदो अदुबु यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना मियार अदुगी जस्टिस पुरकदबने मसुम नौना पुलिस स्टेशन तरुक थमजनखिबा आपसपा लौथोकदबने हाइबा डिमांडा ngasi थौबाल प्रोटेस्ट रैली चथ्रि खुकामपाल ऑल थौबाल डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन Manipuri Student Federation, Thawal District Committee, Apun Manupi Kunai Lamjingluk, Thawal Amadi All Manipur Women's Voluntary Association, Thawal Unit na Sinduna, Thawal Sakhiba Miyamgi Sakhiba Khongsat Ado, Waiko Mani Girls College Gate Mamang Nigi Horaga, Thawal Mela Ground Lam Khai Pawbus Lava Matung, Amung Hana Hanagi Mapam Halaktuna, Lamtung Pamoiki. Khongsat Ado Saruk Yari Basing Nupi Angang Hatpa Theories ki Thabakni, Terrorism ki Thabak Lepu, Haiba Banner Season Aduna Khongsat Ado Sakip. मियोई तरुक फारबा मतुंगदा हाटपा यानिंगदे मणिपुरी अपसपा लथु फुरुप मसेल खननबा इंडिया की ललोंग यानिंगदे नुपी आंगांग हाटपा यानिंगदे अपुनबगी सक्तम कायब यारोय मणिपुर मुथतपा यारोय हाइबा खलाउस लाखि मैके क्यादगी लाखपा मैरा पाइ बिसिंग यावना सत्किबा खोंगसत अदुगा मदि लेनना खुनाई कनबा मैरा पाइबी अपुनबा लोब खुकमपालगी जॉइंट सेक्रेटरी एके सित्रेश्वरी नाय मणिपुर लैरिबा फुरुप खुदिमा नुंगसी चानना हिंगमिननबा मितैसिंगना होनदुना लाखली अपुनबगी सक्तम कायदना बो होनरकली इंडिया लेंगाकनदि ngasi फावबा फुरुप सिंगबो मसेट मसेट थुगाइनबा लालोंग क्या सथरकली लाल खामबा हाइबा सिटनकल नामदा तुंगसिलगा खाम यारोय कुकी मिलिटेंट सिना नुपी आंगांग फादुना तमथीना हाले हाइबा खंगलबा फावबदा टेररिस्ट नि हाइना लाउथोकपा ngamdri लाइंगा मसेल मानदुना लाल लेप्तना सथानबा फोरेनी खुद यावे हाइबा खंगलबसु खंगसिनदना अदुमक लैरि पुनमासी मियामना खंगी हाइना पेंदबा फोंदोलदुना मणिपुर थुकलिबा कांगलुकी लालस इंडिया लेंगाना लुसिनना बहोनागदबनी मखातना खना सैनहंदुना मणिपुर बमसे ताना थुगाइना बहोनरगलबदी इंडियाना नमदुना लौखिबा मणिपुरगी निंगतम अमुहना लौनबा खोंजंग संगसिलगनी अपसफाबु नहौनना मफम तरुक्ता थमजिलखिबसि हंदोकपियु मखाताना इंडिया लेंगाना nakal tongsinuna manipur da lariba fur masul khatnana bulalong honaraglavati india na namduna munkiba manipur gi ningtama muhana ningtama phangana na ba khongjang sangsin ba horagan haina sufong dokhi makasa tharak poina to papaw mana silsar da manipur gi victims sing ikai khumna bu unna bu hona bi thauram police na pangthon khidri mamang sai english sing ani ga kun go hom dagi me hom dagi haujuk phaw manipur da thokliba kangluk irang asina maram moiraga laikhidraba singi mafam da ikai khumna bu utpe ki tharam ama ngasi assam ni silsar da leiba khudiram bos ki statue da tuan ba lup kya na sinduna pangthokna ba hona bada assam police na athing ba piduna pangthon khidre pausina makha taraduna lup kya gi miyoi sing punduna Khudiram Bose ki mitam da candle sukhatuna central amasum state government animak da santi hanjinana ba khongthang lakhona ba paujal ama pina ba thauram adu sinmani aduba police ki mekedi gi mi punbi gi athing ba lai haiduna thauram adu pangthwan ki dabani district police administration ki matung ina silsar da mi punba process na singba natragana awaba phungdok gi mi phamna singba amata pangthok pa yaru haina lapthokre asigumba police ki athingba laina thoram pangthokna ba thorang torokpa adugi yenglaga masing yamlaba police sang sinduna thauram selilang liba singna display ama di banner na singba puraktuna mi pun ba horakpada police na sang sinduna banner sing phajin baga loinana mi pun ba yan kidi tungda candle thanduna awawa phongdokna ba khona ba su police na thingduna pangthokon khidre police ki thawong da pendraba organization ki mekai digi laikhidraba thawai kya gi mafam da ikai kumna bu utuna candle ama phawbu thanduna awabu phongdok pi handaba lamdam amada aikhoi leiri silsar police ki thawong si leba asigi citizen amada constitution na piba hak adu mangan bi ki thawong ni police ki thawong sina fundamental right khongauna baga loinana administration na santi oina awabu phongdok phawi handre lenga ki mekai digi manipur gi hingsa ki thawdok ta laikhidraba singi mafamda ikai kumna bu utuna santi oina thorom pangthok gi hak ikai khumna phamthu I haina police ki thawong pen da phongdok na khi haiden su paus da makhata na palakli makasa tharak poina to papaw mana judiciary system haibasi socio economic equality amasum justice phangali system amani chief justice
Judiciary system haibisi miyamgi fundamental right ngaknaba khaktamak leiba institution ati fundamental right ngakpaga loinana miyamgi socio economic equality amasum justice phangalibi system amani haina ngasi thabaktagi pothakraba high court of manipur gi chief justice sidat schedule na phongdokre ngasi singmairong da leiba high court of manipur gi court room number 1 chief justice asina thabaktagi pothabagi full court farewell pibagi thauram ga mari lainana makhatana haikibada yamna lemjaningai oiba law gi sinpham asida mahangna changlakpa ngamkibasi aduki matik nungai ba phawi law na miyoiba khunai da piri ba kana basing adu khangba ubadagi law gi sinpham asida thawai hakchang yauna changlakibani mapangal kan basingna sothana leibasing tuwat pibasing tingmada law gi asobo thaudang lai judiciary system asi miyam gi fundamental right ngakna ba leiba institution ati Masidi miyamna socio-economic equality amadi justice phangali system ni democracy satpa leiba amada yamna tangai fadana muthatna ba honagadaba si chakliba masum lairaba sini maki punsi gi khongsat asi miyoi khudingda masa masa gi right ning thina phangana na ba masum socio-economic justice phangan ba habisida mi yeng thamki magna high court of manipur gi chief justice oina thaupuringai matamda phamkiba experiencing kaubung amloi High Court asigi judge horaga official staff singbu thagat phongtokli loinana aikoi punamangna law gi spirit du manghandana bokhona saiki thauramadu justice ebimolna ngasi thabaktagi potharaga chief justice sida schedule na High Court of Manipur leiringai matamda paikhatlamba singthaningai oiba wafam mayek singna thamki ngasi gi thauramadu justice golmai gaiful silu Manipur Sarkar gi advocate general Lenin Hizam Bar Council of Manipur ge chairman S Brother Bihari Sarugya khenasu paus da makhatana phongdorakli makhasa tharak poina to papawna MLA Paulinan Haukip theorist makokni Zaribam de pigliba angang hum amadinu pi hum puna miyai taru Kuki militant sina phakraba matung hatkiba tamthibu thawong da Kuki singna maitai da laman khumani haina state lengakti yariba BJP MLA Paulinan Haukipna national media ge interview amada phongdokiba wafam madu kaksing gi CSO singna haksina lawi Wangang adu magna ma Kuki theorist ki makokni Manipur thukliba lan si horakam BJP gi MLA Paulinan Haukip ni habisi mayek singna takli maram aduna athupa matamda ma ki mathakta laingana FIR panduna logi matungin action lagodabani asidasnatana atai Kuki MLA singna athupa matamda disqualify tawgodabani haina kaksing gi CSO singi mot sinduna volunteer coordinating committee gi president Dr. N Babona phongdokre losilak poina teda ko pong kutanga mayamna thamjage Saurakna ngang tipung mariga makhairom tarakpada thokibani hairi haibu thagos Kuki militant singthak thana popi tamna apaba makhal gi nomai sijina duna Kapsilakhre hairi Kuki terrorist aduna thana popi gi maning thangba sarukta leiba mitai gi uyok sing mathakta saba bunker gi apaba makhal gi nomai sijina duna round oni Kapsilakhibani Tentang ngasum na mayam na thamjaram ge duga hausikoi na di mayam pau sa matang sa lusinjarage masum mayam puna anaw update na minasay na channel sige makai degi su mayang impam na makata na thamjari